Hello, utola kwa begi ya mate ya kibaka. Mbitaki ka an bida begi da fankukado. No andi begi tadu. Begi tambe pasi te kapasi ane. Begi tambe semedi bilasi hopu, hoktona kisi hopu ailibi. Begi tambe semedi bi swaki ko bete. Begi gadu tapu seme ase. Ta te kai bi kisi wan kangi dise. Kadu tapu ya isene. Begi tadu ta wasundi na bide ali, wasundi na bide. Wato di bitapa ta yabi ailibi. Kadu de watanga kadu. Nonge bigira ta yide sundi da taki. Aise ogunu kuise ogi tu ataye. Weno de data ogi yesi ukwa afesi mole kibuno. We ogi wa itaka ya ilibi nge bigita o mititu. Ma itaka ibunu ta kadu kwami, kadu kwai. No be kadu blessing. Hallelujah kadu master taliba. Kadu mtapegi daira kauti de kadu masa. Tabi mwase mesa kiti tegati usapeki kadu masa. Suku sonia kadu masa. Ko same dai masa Yesusi. So mtapeki kadu masa tabi sa miti kude se mehati kadu masa. Bede sako beki be kadu masa bede sako kisi koto wati tegati kadu masa mwa free adetendo. Kadu masa so mtapeki ya imati ya kadu masa te abaida kauti de kadu masa. No be sa cha yini mwase kone woko kamia kanu masa semedi woko semedi na woko tile kanu masa chade I know masa Jesus Kristo tu kan tangi fi ude bu no de itadu begi kadu kubibi no mke pikita yo feni mke pikita yo ko sabi en yoko fustafi yoko mo lepi te begi kadu blessing mana fekete tabi sa begi wisi tuwa utu itaki ade begi